festival fudbala kakav retko koji grad doživljava ikad ili nikad. A Ljubljana jeste fudbalski grad ne samo zbog Serdža Tavčara koji je ponikao u Olimpiji i 1920. godine prešao u Zagreb i kao takav igrao u prvoj reprezentaciji Jugoslavije 1920. na olimpijskim igrama u Anversu protiv Čekoslovačke, već i zbog toga što je u danu kada je na Planici gotovo pola sportske Slovenije pratilo finalno takmičenje svjetskog kupa u skijaškim letovima, na gradskom stadionu u Ljubljani bilo preko 12.000 posmatrača. Došli su da gledaju derbi 25. kola fudbalskog prvenstva Jugoslavije, a utakmicu Olimpija Crvena zvezda Slovenci su proglasili derbijem, što je i razumljivo jer igrala je Crvena zvezda, ekipa kakvu naš fudbal odavno nije imao, i s druge strane Olimpija, slovenački predstavnik u našem prvoligaškom društvu, koja visoko kotira, možda više nego ikada, na 6. mjestu prvenstvene tabele pre ovog kola sa 21 bodom. Znate i sami da Crvena zvezda ubedljivo vodi pre ove utakmice čak sa 9 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Dinama. Fudbalere Crvene zvezde, polufinaliste Kupa evropskih šampiona, dakle prvi su pozdravili prijatelji fudbala u Ljubljani. Danas nije predvodio trener Petrović jer je posmatrao utakmicu protivnika Crvene zvezde u polufinalu Kupa šampiona Bajerna u Kaiserslauternu, a umjesto njega tim su vodili pomoćni treneri Jovan Aćimović i Zoran Antonijević. Oni su izveli sljedeći tim: broj 1 Stojanović, 2 Stošić, 3 Marović, 4 Šabanadžović, 5 Belodedić, 6 Mihajlović, 7 Prosinečki, 8 Jugović, 9 Pančev, 10 Savićević i broj 11 Binić. Kapitan je, znate, Stevan Stojanović. Za Olimpiju su igrali Varvodić 1, Englaro 2, Jermališ 3, Damir Vabac 4, Zečević 5, Bosnić 6, Čeh 7, Tešić 8, Dinko Vrabac 9, Pate 10 i broj 11 Topić. Kapitan tima je Pate. Utakmica je počela u mirnom ritmu i sa jedne i sa druge strane. Fudbaleri Crvene zvezde su posle relativno iscrpljujućeg puta do Nemačke, do Drezdena i utakmice u četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona, dakle 3 dana kasnije, došli i činilo se da prvih 20 minuta u Ljubljani njima služi za zagrevanje. Istina, fudbaleri Crvene zvezde imali su više bučnih navijača, više podrške sa tribina, ali to je razumljivo. Fudbaleri Crvene zvezde u ovoj sezoni zaista dominiraju ne samo našim fudbalom, već i evropskim fudbalskim prostorima. Pate je izveo ovaj slobodan udarac, majstorski, Janez Pate, ali bio je za malo neprecizan i ostalo je 0:0. Utakmicu je vodio kao glavni sudija Slobodan Jović iz Kavadaraca, pomoćnici Jovica Bešli iz Kikinde i Stanko Matić iz Titela. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu, Mihajlović. Binić je sada šutirao prema golu Varvodića, ali ostalo je 0:0. Kažem, jedini igrač Olimpije iz ove generacije koji je postigao gol protiv Crvene zvezde. Pogledajmo sada ovu akciju. Savićević je u pravom trenutku upostio Binića i to je 1:0. 26. minut. Olimpija Crvena zvezda 0:1. Ljubljančani protestuju, međutim mislim da je
svima jasno da nisu u pravu, jer Dejan Savićević je zaista u pravom trenutku poslao loptu prema Dragiši Biniću, koji je, to svi znamo, tako reći brži od vetra i koji može u 2 koraka da pretrči protivnika. Učinilo se Ljubljančanima da je Binić u ofsajd poziciji, ali Binić je zaista bio brži od njih. Dvojica, evo pogledajmo iz drugog ugla, evo pogledajte. U 2 koraka Binić se našao ispred svih igrača protivničke odbrane i postigao 11. gol u ovom prvenstvu. Marović, Savićević koji je u prvom poluvremenu dobio žuti karton zbog prigovora i to je njegov drugi žuti karton, ali ovoga puta je Savićević bio fauliran i slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Mihajlović do Prosinečkog. Prosinečki vara jednog, vara drugog. Pogledajte. 2:0 za Crvenu zvezdu. 47. minut igre. Kakva lakoća vladanja loptom, udarca na gol, svega onoga što fudbal zaista krasi najpopularnijim sportom. Pogledajte još jedanput. Oslobodio se jednog protivnika, potražio prostor za udarac i onda je Vargodić bio nemoćan. Sada Radivojević, Dinko Vrabac, tu je Marović, tu je Mihajlović, Pate centrira, ali Stošić je zaustavio najpre tu loptu, a onda je usledio novi udarac prema golu Stojanovića i za malo neprecizan. Ček. Jugović je prekinuo tu akciju i pogledajte sada Prosinečki. Prekršaj Damira Vrapca. Prekršaj, kažem, pogledajte tu akciju, zato što će uslediti možda jedan od najlepših trenutaka na večerašnjoj utakmici u Ljubljani. Damir Vrabac je faulirao Prosinečkog, a pogledajte sada kako je Robi Prosinečki prosto kao da vodi ljubav sa fudbalskom loptom. Najpre pomilovao fudbal, namestio ga ponovo i vidjet ćete šta će uslediti. 63. minut utakmice. Prosinečki. Neodbranjivo. Nije bilo gledaoca na stadionu koji ovaj gol nije pozdravio na nogama. Bez obzira za koga navija, nisu samo aplaudirali navijači Crvene zvezde, čitav stadion je ustao na noge da pozdravi majstoriju Roberta Prosinečka. Pogledajte još jedan put. Tri 0 za Crvenu zvezdu, 63. minut utakmice. I ta izmena, ubacivanje Tošića i evo sada pogledajte, Stošić ima loptu. Stošić i 4-0. Tačno onoliko puta koliko sam pomenuo prezime Stošić, toliko je igrača prevario ili pretrčao Vlada Stošić i postigao jedan od najlepših golova na današnjoj utakmici. Pogledajte, sa centra igrališta je krenuo taj jedini fudbalski reprezentativac iz Vranja, Vlada Stošić. Pogledajte, jedna varka, pa druga varka, pa treća varka i četvrta je značila 4-0 za Crvenu zvezdu. Dakle, 69. minut, solo prodor Vlade Stošića i Crvena zvezda je povela
sa 4:0. Pod stručnim rukovodstvom doktora Branka Nešovića i Crvena zvezda sada zaista ne mora da brine ako se u špicu njenog napada bilo ko od igrača povredi. Jugović, Prosinečki, obratite pažnju, Prosinečki, Tošić, Jugović, 5:0 za Crvenu zvezdu. Kakva je to kombinacija na fudbalskom terenu bila kao na šahovskoj tabli. Videli ste kako je Prosinečki čekao da se Tošić, koji je, ponovit ću još jedan put, zamenio Binića sredinom drugog poluvremena. Pogledajte, Prosinečki u pravom trenutku, iako nije video, iako je iza leđa utrčavao Tošić je centrirao poput najboljeg desnog krila, Jugović, i to je 4:0 za Crvenu zvezdu. 75. minut, oprostite, 5:0. Stošić je uklizavanjem izbacio loptu, iako Crvena zvezda vodi sa 5:0. Dakle, ozbiljna igra, iako ne punom snagom od početka do kraja. Evo, ponovo je Stošić zaustavio tu loptu, vidite kakvom tehnikom i sa kojom lakoćom vladaju fudbaleri Crvene zvezde, kakav potez Prosinečkog, Mihajlović i gledajte sada, Milojević, povratna lopta, Pančev i konačno najbolji strelac jugoslovenskog fudbala u posljednjih 1,5 dana, Darko Pančev se upisuje u listu strelaca, 6:0 za Crvenu zvezdu, 18. gol Darka Pančeva u ovom šampionatu. I svi fudbaleri Crvene zvezde došli su da čestitaju velikom golgeteru kojem ovog proleća ne ide baš od noge kako smo navikli prošle jeseni, prošle godine, ali vidite, došli su zapravo svi jedan drugome da čestitaju na divnoj akciji. Prosinečki, pa Mihajlović, pa Milojević, pa Pančev i to je tačka na i. Olimpija 0, Crvena zvezda 6. Znate i sami da Crvena zvezda u polufinalu 10. aprila igra sa Bayernom u Minhenu, da je revanš 24. i svi naravno očekujemo da naš šampion nastavi ovakvim hodom fudbalskim. Ovog časa Slobodan Jović odsvirao je kraj u Ljubljani. Olimpija, Crvena zvezda 0-6 ili 0-6. Strelci Binić u 26. Prosinečki u 47. i 63. Stošić u 69. Jugović u 75. i Pančev u 81. minutu. Kažem, svi očekujemo da Crvena zvezda nastavi ovim šampionskim fudbalskim hodom i da pređe i takvu prepreku koja se zove Bayern iz Minhena, koji je danas igrao protiv Kaiserslautern.